Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu, ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa nshikiriza, ndaramukije abantu bari mu Rwanda, abantu bari mu Burundi, abantu bari muri Canada, abantu bari muri Australia, n'abantu bari muri Amerika, mbese isi yose inyumviriza. Nukuri wewe wumva ubutumwa nkaba ntavuze igihugu urimwo, nukuri nawe ndagushuhuje, amahoro y'Imana bane nawe, kandi mwese Imana ibahe umugisha, kandi Imana igume ibarinda aho muri hose, kandi igume ibarinda kino cyorezo cya corona. Nukuri ndabakunda ku bantu bose bampaye ibyipfuzo, dore ntimugire ubwoba, nguma ndabasengera ntabwo ndabibagira. Amahoro y'Imana agume abe muri mwebwe no mu miryango yanyu, Imana ishishikare kubagira neza kandi no kubaha ibyo mushaka n'ibyo muyisaba. Amena. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana, iryo jambo riri muri Luka 13, ndahera ku murongo wa 22 ngeze ku murongo ngeze ku murongo wa 28. Bene data, Yesu Kristo araje, Yesu Kristo ari mu nzira za. Nkaba nsaba umuntu wari we wese atarakira Kristo Yesu ko yamwakira, mbese ko yamwakira hakiri kare, kuko hazagera igihe ibyo kwihana bihagarara. Yesu Kristo nabaho umugisha. Reka nsenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima Uwiteka Mwami, ndagushima ko uyu mwanya usubiye kumpa wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginza Uwiteka Mwami, undungikire umwuka wawe wera kugira ngo anshigikire. Data wa twese uri mu ijuru, ndaboheje Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginza Uwiteka Mwami, umuntu wari we wese ari bwumve buno butumwa umugire neza kandi umuhezagire. Dore nta yindi Mana iri hatari wowe. Mwami Yesu ni wowe bareba. Oh haleluya, ni wowe bareba Mwami. Ndakwinginza ugende ahantu hariho hose Data, ubagire neza. Mwami, umwuka wawe wera Data, mbese uherekeze ino jambo ryawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena. Haleluya. Reka dusome Luka 13 ku murongo wa 22 kugeza ku wa 28. Kadusome. Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana, yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, mugenzi, mbega bakizwa ni bake? Haleluya. Nawe arababarira ati, mushishikare guca mu irembo rifunganye. Haleluya. Ntago nababwiye urufatiro rw'iri jambo ruvuga ruti ngo dushishikare kunyura mu nzira ifunganye, kuko nyirinzu agiye gufunga urugi. Haleluya. Ngo dushishikare kunyura mu nzira ifunganye, kuko nyirinzu agiye kugara urugi. Haleluya. Reka nsubiremo kandi. Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana, yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, mugenzi, mbega bakizwa ni bake? Nawe arababarira ati, mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyirinzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti, mupfasoni ntutwugururire. Niho azobishura ati, simbazi, sinzi niyo muvuye. Oh Yesu we. Niho muzotangura kuvuga muterega
twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mviraho mwabakora ibizira mwese mwe. Aho niho hazoba amarira no kuryanya no kuryanyisya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Haleluya. Bene data bakunzi ba Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira riti ngo dushishikare kunyura mu nzira ifunganye. Nidushishikare kunyura muri ya nzira ifunganye, kuko Yesu Kristo ari mu nzira za. Haleluya. Mwene data, dore ibihe nibi byo kwihana. Dore mbese nyirinzu atarahaguruka, mbese ngo afunge urugi. Mwene data, icyo gihe nicashika ntabwo uzabwira Yesu uti ngo nari umuririmbyi. Ibyo ntibibaho. Muragenda kuririmba mufite ibyaha mu mitima, muragenda kuvuga ubutumwa mufite ibyaha mu mutima, muragenda gusangira mugasangirana icyaha. Bene data, dore igihe niki cyo kwihana. Nimwihane, nimushishikare kunyura mu nzira ifunganye, kuko igihe kugira ngo Yesu Kristo agaruke kiregereje. Yesu Kristo araje. Bene data, haleluya. Muzarira mubure umuntu abatabara, muzadodora mubure umuntu abafungurira. Kubera iki? Mwanse kumva ijambo ry'Imana. Iki gihe ijambo ry'Imana riravugwa ngo nimwihane, rirababwira mukaguma mukomantaza imitima yanyu. Ari ubusambanyi mukaguma musambana, ari ubujura mukaguma mwiba. Nukuri ndababwije ukuri, igihe Yesu Kristo azaza n'ubwiza bwiwe, akaza agatwara biwe, uzasigara inyuma y'urugi. Mwene data, uzakomanga nta numwe azakumva, kuko ngo azababwira ati ngo nimumvireho simbazi, ntago nzi niyo muvuye. Bene data, nimwikontorore imitima yanyu, nimurebe ukuntu mugendana n'Imana. Mbese mureke gukora ibyaha, kuko ibyaha byabaye byinshi. Kino gihe ibyaha byabaye byinshi. Bene data, Yesu Kristo ariko arabasaba ko mushishikara kunyura mu nzira ifunganye. Haleluya. Oh, haleluya. Dore nihagera ca gihe cyo Kristo kugaruka, mwene data, utarihana, utarava mu businzi bwawe, ugitukana, dore nta juru uzabona. Kandi ndakubwije ukuri, namba utazaba utarihana, uzaje ikuzimu. Dore ikuzimu hazaba hakurindiriye, kuko nyirinzu azaba yamaze kubwira ko atakuzi. Impembo y'abanyabyaha bazatagwa mu muriro, umuriro udashira. Mbe mwene data, urarindiriye ko utabwa mu muriro udashira? Urarindiriye kubabara koko? Urarindiriye kubabara? Kandi ijambo ry'Imana ryama rikubwira riti ngo niwihane kubwo mu ijuru bwegereje. Haleluya. Muriko murabwirwa ko munyura mu nzira ifunganye, ariko murabifata minenegwe. Abandi nabo bavuga ko ari abakristo kandi atari bo, bakaguma babesha bagira ngo Imana ngo ntibazi. Bene data, dore Yesu Kristo ashaka ngo mugaruke, muve mubwo kwambara ubusa kwanyu, murambara utumini mugahagarara imbere y'ishengero mukavuga ubutumwa kabisa ngo muriko muraragira intama. Ese waragira intama gute kandi nawe ari we uri hene?
waragira intama gute nawe ari we uri hene? Nta umva ukuntu uboneka byonyene mwene data, dore ni wihane utazasigara inyuma y'urugi. Kuko ico gihe ntago uzavuga ngo waravuga ubutumwa abantu bakihana, ntago uzavuga ngo warahanura ngo warahanura ngo bigasohora. Ibyo ngibyo ntago uzabivuga. Mwene data, mwabantu mwe muvuga ubutumwa mukavuga ubutumwa muzi ibyaha mu mitima, dore igihe kiraje, Yesu araje. Dore nutihana uzasigara inyuma y'urugi, nutava mu ibyo byaha byawe uzasigara inyuma y'urugi. Benshi b'abahanuzi barahanura, bagenda mu rugo ugaca usanga ariko barashwana, mbese bakababuza amahoro abo mu rugo iwabo. Ugasanga ari umugore niwe atuka umugabo, ugasanga ari umugabo niwe atuka umugore, kandi ugasanga n'abahanuzi ngo n'abakozi b'Imana. Dore igihe kiraje aho uzasigara inyuma y'urugi, aho uzarira nta muntu azakumva, dore nta muntu uzatera ikigongwe. Uzarira nta muntu uzatera ikigongwe, kuko ibigongwe bizabyarangiye. Iki ni igihe cy'ikigongwe. Nugenda urire Kristo akubabarire. Igihe cy'ikigongwe kitararangira, kuko hazagera igihe imbabazi zirangira, imbabazi zishira. Nutihana ubu mwene data, yewe wa mukozi w'Imana we, abantu iyo baje kwihana bakakubwira ibyaha bakoze, wowe ico ukora namba ari umusambanyi, namba ari umujura, uragenda ukamuvuga hanze, ukagenda ukavuga ko uyu muntu ati kanakumbe n'umusambanyi. Hakubika ibanga ryiwe, kuko uri umukozi w'Imana, uri isanduku ryo kubika ibanga ry'abakristo, ariko uragenda ukavuga amabanga yabo. Dore ndakubwire, ni wihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Kijya gihe ujya munsi ntago uzabwira Imana ngo nari umukozi w'Imana, ngo nari umuvuga butumwa, ngo nari pasiteri, kuko ayo mazina yose azasigara mu isi. Ico gihe uzafungiranirwa hanze nutihana. Nuhinduke kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Haleluya. Wa muririmbye, mwabaririmbye mwe, mwabadiyakoni mwe, mudiyakona mwanyweye inzoga, mudiyakona mwambaye ubusa, mudiyakona musukundi kuntu, reka ndababwire, iyo mirimo yanyu ntaho yandikwa. Nimugende mwihane. Uwo munsi uraje, uwo munsi waka nk'itanure, uwo munsi nyeninza azafunga umuryango ku buryo uzadodora, ntihagire umuntu n'umwe agufungurira. Dore ntiwihane, kuko igihe cyo kwihana ni iki ngiki mwene data. Yemwe bantu mwe mwitwa ko muri abakristo, mukagenda mugafata inshinge mugashira muntu ze mu maboko kugira ngo ntimuvye ngo mubyare ku rugero, mukagenda mukamira ibinini mwaramaze kumenya Kristo. Ese iyo Mana mwamenye yashobora kubaha urubyaro ikananirwa kubaha urubyaro ku rugero? Reka ndababwire, muriko murakora icyaha cyo kwica. Ni mwihane, kuko kuwo munsi nimutihana muzasigara hanze, muzarira, nta muntu n'umwe azabumviriza, nta muntu n'umwe azabafungurira, kuko igihe c'ibigongwe, igihe c'intuzenye c'imbabazi kizaba carangiye. Dore nuve mwizo shinga uri kuriteza, uri kuraririmba wambaye ishinge mu maboko, ufite intuzinye, ufite ibinini bya onapo. Reka ndakubwire, uri kuragenda kwirimba ufite amantuzenye mu mifuko, amapridance mu mifuko, muri ko muragenda muzishiramwo. Dore reka ndababwire bene data, ni mwihana ibyo byaha byanyu, ubwo busambanyi, ubwo butinganyi, uko kwikinisha. Dore uko kose nimutihana kuzabaheza hanze. Uwiteka Imana arashaka ko muhindukira. Uwiteka Imana arashaka ko muva mu byaha. Uwiteka Imana arashaka ko mwihana kijya gihe kitarashika. Mwene data, uriteguye kuzari utazahanagurwa? Uriteguye guhera hanze? Erega ico gihe nta kigongwe, ico gihe nta mbabazi, ico gihe bose bazabataye umutwe, ico gihe hazaba marira no gusya isya z'amenyo, no kuryana amenyo, no kugira ibiki, no kubabara. Dore mwene data, igihe c'umubabaro nutihana kiragushikiriye. Dore Yesu Kristo aragarutse.
Haleluya. Yesu Kristo araje, niyaza asanga uri mu busambanyi mwene data, dore ugiye kurira, ugiye kurira, ugiye kubabara, nta muntu azagufasha, nta numwe azakwitaho, nta muntu azakwitaho, nta numwe azakwitaho, nta numwe azakureba, kuko igihe cyo kukureba kizaba carangiye. Ico gihe uzabura umwanda, ico gihe uzabura umwanda. Urabizi umwanda ukuntu usa? Ico gihe nawe ubwawe uzabura umwanda, kuko uzaba wanse kwihana, uzaba uri hanze, umwanda uratabwa. Ico gihe uzabura umwanda, nibakubwira umwanda, nawe ico gihe uzabura umwanda, kuko ntago uzabuzwi. Uzabwirwa ngo mbese ngo nimugende sindabazi. Uzabura umwanda kuko uzaba wihakanywe. Kujya uzawihakanye Yesu Kristo ataragaruka, niyamara kugaruka nawe azakwihakana, kuko ntago azaba kuzi. Uzavuga ati ngo nari profeti. Iyo profeti ni ngaha mwisi, kumbura ukora akazi k'Imana, kumbura unyure mu nzira ifunganye, kumbura ushishikare kunyura mu nzira ifunganye. Naho ubundi kuwa munsi ntuzavuga ati ngo narahanura, ngo nabona mu mitima y'abantu ngo mwami ngibukanga ibitangaza nkoresha, mwami ibuka narasengera abantu kabakiza, mwami ibuka ngo nigisha abantu bagafashwa, mwami ibuka ntakuririmbiya neza. Mwene data, ibyo bintu bizaba byarangiye, ibyo byo kurimba bizaba byarangiye, ivuga butumwa bizaba byarangiye. Dore ndakubwire, nutihana ngo ukore umurimo w'Imana uri mu nzira ifunganye, uri mu nzira ifunganye, ico gihe uzabura umwanda. Ico gihe uzabura umwanda imbere y'Imana, uzabura umwanda, kuko uzaburindiriye gutabwa mu muriro. Umwanda uraturirwa, umwanda uraturirwa. Mwene data, urarindiye guturirwa? Urarindiye ko ibyo bihe bigushikaho? Urarindiye ko ujya uzarira? Urarindiriye ko uzahera hanze? Reka ndakubwire, ni wihana igihe niki. Imana ishaka ko wihana. Yesu Kristo ariko arabwira ngo nimushishikare kunyura mu nzira ifunganye. Namba uri kuravuga ubutumwa, namba uri kuraririmba, namba uri umuhanuzi, nukora ubwo buhanuzi bwawe umenya kuri mu nzira ifunganye. Naho namba uri kurakora ibyo atanzira ifunganye urimo, mwene data we, uri umwanda. Kwico gihe, ico gihe uzabura umwanda, uzatabwa hanze, azakwihakana, ntago uzamudondagurira abo wasengeye ngo bakire, ntago uzamudondagurira abo wahanuriye bigasohora, ntago uzamudondagurira. Mbese yo mwene data, ntuzamwibutsa kakajwi keza wari ufite, ntuzamwibutsa ukuntu waceza mu rushengero, ntuzamwibutsa ya masaha wabyuka karugenda, ntuzamwibutsa kwa kuntu wagenda kudiyakona, ntuzamwibutsa namba natoya. Igihe cyo kumwibutsa kizaba carangiye, igihe cyo kumubwira ibyo wakoze kizaba carangiye. Ico gihe uzabura umwanda, ico gihe uzabura umwanda, ico gihe nta kintu na kimwe uzaba ukimaze, nta kamaro uzaba ukimaze. Mwene data, nuhindukirira Imana, nuhindukirira Imana. Muriko murisenyera ingo zanyu, kandi mwitwa ko muri abapasiteri, kandi mwitwa ko muri abakristo, kandi mwitwa ko mwamenye Imana. Dore Imana iraje, Yesu Kristo aragarutse. Nimuhindukire mwene data, bene data, nimuhindukire, nimuhinduke, dore Yesu Kristo araje. Haleluya. Dore nimushishikare kunyura mu nzira ifunganye. Bene data, niwisuzuma aho uri hose, niwiyumvire, mbese nakoze iki ejo? Mbese naba narakoze icyaha, cyangwa se natunganiye Imana? Ese uyu munsi hoho niriwe gute? Amagambo navuze ameze gute? Nibiki niyumviriye? Mwene data, mbese niwibuka ibyo wowe warakoze, maze usaba Imana imbabazi. Nusaba Imana imbabazi, nusabe Imana imbabazi, kugira ngo Imana ikubabarire. Mwene data, upfuka amahuri usaba Imana imbabazi. Niwumva buno butumwa, upfuka amahuri, nturebe nguru umupasiteri, nturebe nguru umuhanuzi, nturebe nguru umuririmbyi, nturebe, kuko ico gihe ibyo byose bizabyarangiye. Ubuhanuzi, uburirimbyi, ubudiyakoni, ubuvuga butumwa, byose ni by'iki gihe, ariko kijya gihe bizaba byahagaze, byose bizaba byahagaze. Mwene data, nuwikontorore
mugume munyura mu nzira ifunganye, mushishikare kunyura mu nzira ifunganye n'iby'Imana ikirabasaba, kuko igihe kiregereje kugira ngo Yesu Kristo agaruke. Uwiteka Imana n'abagiye neza, abahezagire ndarangije ngaha. Gusa ico ndabasaba bene data, nimupfukamaho muri musaba Imana imbabazi, nimupfukamaho muri mubwati Mana twacumuye, Mana twavuze menshi twacumuye, Mana twiyumviye twacumura, Mwami twakoze ibintu bibi, Mwami iminwa yacu avuze bibi, Mwami twanenye, amazuru yacu yagize yakoze icyaha, amaso yacu yacumuye. Mugende mwihane ibi urumva, mwihane ibihimba byose byanyu bibariko, dore nimusaba imbabazi kugira ngo Imana ibibabarire, kuko munwa uracumura, amazuru acumura, amaso agacumura, intoke zigacumura, cyo cyose kiba ariko kiracumura. Nimugende mupfukame musabe Imana imbabazi kugira ngo Imana ibabarire. Mwene data ndakubwije ukuri, intoke zanduye ntago zishobora gusengera umuntu, kuko ziba zifite amadayimoni, ico zikora zimushyiramo amadayimoni yandi asanga yo yari afite. Intoke zanduye ziba zanduye. Mwene data nusaba Imana imbabazi kugira ngo ikubabarire. Reka nsenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndakwinginze Uwiteka Mwami, umuntu wari wese ari buryumvirize rimugira akamaro, rimuhindure. Mwami Yesu, ndakwinginze ino jambo riherekezwe n'Umwuka wawe wera kugira ngo rigende gushika mu bantu, ribahindure. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Yesu abaha umugisha kandi abahezagire.